abeji bo mu Ruhinda South na Mnonga bishi behanangirizibwa ko esajyo bunyeto bwabo bitari byo kuzomura bashuga daddy na bashuga mami no Abanyakatete SS bashabire MP ko mujeshero mu government okubirukangira omu muringo ogu byakubera rukarevu nayo ke yamayongo kweli kuko byarutwara mwene takarpire kurra ryona yasungu batereza abasomesa konka batereho na nebyombe bya government icyo tukabasa gukora kombe ka laboratory tukajubasa okuzara omwana okamuteko mu nsesho tikine mugasho kikiri kumara habo ko omukazi yayenda yakumubwina mushijo ndizo mwene waba watiro vunanizibwa obwo rebereka yawe reberera omwana wawe no mu nshongejo nimwe abashija bamwe yaborekirwa kubihiremo ogwo kuteramira habara ebyo kushomesa kw'abana bakabirugaho abashija bagarikire nyuma binge bazo marwa binge bazo mushambani binge tubafaho konga turiyo ntubeta kandi abizere bari no bakora mu rumurunje mu kanisa amwe no mashomero gitu n'entunguka yo busaba dikono mureke tugarika kunanizwa bwite rero mwana nyinshi akare kwarakure ni bamanye ngo uyu no mugashuku wa mukorire niko muzirewe ebi bigambirwa hakwirukangira ishomero ya Nyakatete SS umugombora ya kabira nerya Bukongoro Primary School mutanu kanso ya Mutara wade government ne twatiraho kunkankashanga ebi nabyeto biriyo mu muringo mubi ahakuba rukombe kwa kare mu myaka ya 3 na mushanju rukumwe rwenda 3 na mushanju so mwene ebi nebinje bikabiri omumbera embi bikuzire abana ne bamara kunka tugerezeho nke kanisa twembeka ubuzimbe bibiri sofa twine bizimbe bibiri kandi bimwe tubistandarze tubisimintingire kunkana n'abana twine norment inche ejen siminti yina bahereza nk'ishomero ya Nyakatete gasha kwa Ben Muhozi.